Ойносоң бирге ойной, окшотоң өзүмө кул болтуп койгондой. Наристен балапаным, эзилтип быйтыйган алаканым. Наристен балапаным, бакытта жашоомдо сенин барың. Наристен балапаным, эзилтип быйтыйган алаканым. Биз өмүрүңдү узак кылсын жаратканың. Не берем эрмеги деп сени колунан түшүрбөй көтөрүп чоң атаң, чоң апаң. Меримге бөлөнүп, ыйманың тең өссүн. Таята тайенем, сыймыгым деп өтсүн. Наристен балапаным, эзилтип быйтыйган алаканым. Наристен балапаным, бакытта жашоомдо сенин барың. Наристен балапаным, эзилтип быйтыйган алаканым. Тилейбиз өмүрүңдү узак кылсын жаратканың. Балдар бизге бакыт үчүн берилген, белек кылып кабыл алган Теңириден. Эркин өсүп келечеги кең болсун, бата бер балаңа, бата бер балаңа, бата бер балаңа. Мериңдеги ак сүйдө бөлөнсүн, бата бер балаңа. Güvendirdi
кайнаган көздөр менен жолуксак кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы. Сагынган жүрөк менен эң жакшы тилек менен кучактап бекем кызы кубаттуу билек менен көрүшкөн кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы. Рахмат. Уюткулуу улуу эл улап келген салты бар. Улууларды урматтап учурашкан наркы бар. Саламдашып алалы самап келген жалпылар. Бүгүнкү тойду баштайбыз. Аны эми тойдо алаканча шарты бар. Бир той кутпосын, бир кол чалып коелучу аймактанда. Той кутпосын деп. Рахмат агайын туугандар, баарыңыздарды чакырып бир сонун ресторанга батырып, бактапканын бапыратак дасторконун үстүнө жайып, улуу күчүдөн баталайын деп бүгүн мынакей сонун той берип турган бүгүн тойдун ээлери Сабыржан акем менен Гүлбайра апама бир кол чалар болсунчу, өзгөчө кол чалар болсунчу. Той болсун деп, бүгүн айтылган акпатаган Аллахтын кабыл болсун деп баардыгы бир жакшы ниет, жакшы бир тилек кылалы. Алим агайын бир туугандар келиңиздерби? Жалпылап Ордустан туралы, себеби барысында той ээлерин сыйлап келген конок кызандыктан Ордустан туруп бүгүнкү той ээлерин Сабыржан акемди, Гүлбайра эжемди жана ошондой эле Шухрат менен Гүлшадан дейт, Жасырбек уулдары менен тосолго кабылса этиңиздер. Динар эжемдин мыктыры менен кол чалар болсун агайын туугандар. Той ээлери келет. Just
кандашым мусулманбыз, мусулмандын куралы бата дептир. Эң алгач ак батан кылалы. Омейм. Алаканды жайлы омейм. Allah'ım beri versin, aylanıp gele versin. Kudayım beri versin, kovalaşıp gele versin. Jasurbek Kudayım buyurursa Kırgızstın prezidenti olup kalsın. Alemekimdeki muşulu bataga çeyin, dastakon kol salıygan bolsa 120 çıkıp kalsın. Omin. Omin. Gelingizler, magayım bir tuğanlar, jakşı tilek, jarımırız deydi. Anasıgar bir jakşı tilek kılıp, dastakonu bismillah de bir emi başlaylı kanakey. Kudayım buyursa uşul balamızın ömrü uzun olsun. Köp tümit döndürgen bir mıktı, çıgan, uğullardan bolsun, batır bolsun. Депутат болсын, президент болсын деп bir жақсы тілек қылып алған кейін дастарханға бисмилля деп қолды салалы. Алим ағайын бір туғандар мінекей, барымызды шақырып отырған, бүгін ресторанға батырып отырған, улуу кичиден баталайын деп бүгін мінекей барымыздан сұранып тұрған, жылдап күткен, айлап даярданған, бүгінгі той дүниесі менен жанында тұрған Сауыржан атама бір қол чалар болсын, ағайын бір туғандар. Сауыржан атама. Ана. Dediğin haftalar da. Mikrofonu sizge vereyim, siz bir toydu başta veriniz, aç veriniz. Ata mındayım ya, gündele toydu жүрөбүз, Allah'a şükür. Toyun neler gündele şunda söz tap bağla. Bunu koyamız. Bugün toyga hoş geldiniz, toy açık dep koyamız. Bugün toyga hoş geldiniz. Toyum açık dep jarıyalayın. Ana sana. Alim ağayın bir tuğanlar mezgilden kalbay kadam taştı odamın çoğun arıktın susun geçip attı odamın adirok tappay gelem apa kendin aksütün aktı jolun musulman sözsüz beyişti görüş gerek beyişti görüş için yine taman övüş gerek anan ölüş gerek men apamdı suyömün men apamdı jakşı görömün degenler Gülbayra apama bir kol çalar bolsun sözgө çağırın. Rahmat apayım, toy kut bolsun deyli, nevire toy kut bolsun, mikrofon sizge vereyim. Kuş gelişler urmattı, bugünkü geçerimdin konukları. Men uşu ulumdun, bugünkü sünnet toyuna gelgenizlerge çoğun rahmat. Uşu ulum açın, densoluk, uzun ömür, imandı, insaptı baldardan bolsun. Anam şekli oturgan bardыңыздарга денсаулык каалайм. Toyubuzdu açık dep jarlayım. Anan uşu algыстарда койгон нерселерден намсыз отуруңуздар. Rahmat. Ошентип агайын бир туугандар тактап айтканда Жасурбектин сүннөт тоюн ачык деп жарыялоого уруксат этиңиздер. Rahmat эми мындай кылалы тойдун ээлери сиздерге уруксат бара берсеңиздер болот. Келген конокторго кандай келип алдыңар, жакшы келип алдыңарбы? Бүгүн той халал той, чайнек ысык эле муздап калбасын деп мында айтып шыгырап эскертип туралы мынакей келиңиздер эми. Мынагайын бир туугандар бүгүнкү тойдун ээлери атайын бүгүн биз той беребиз, сүннөт той беребиз деп Бишкектин Дордой деген базарынан мыкты приздерди алдырган, ошол приздерди тапшырабыз. Маэстро азыр музыканы берет, бир кинодо болгон музыкаларды берет. Кайсы музыка, кайсы бир устол тапкан болсо ошол стол менен келген жалпы жамаат менен колду чабат. Ошол столго барып биз приздерди тапшырабыз. Кеттик биринчи. Стол менен кол чабабыз. Кайсы бир стол катыраак кол чабыйган болсо приздерди беребиз. Приз ким ташыйт приз? Стол күндө тойдо жүргөн. Күндө тойдо жүргөн болгон айтыңызчы. Кайсы кино? Чиркин өмүр эмес бул. Айтыңызчы? Министрдің махаббаты. Ате. Жайдың шанс, айтыңыз. Махаббаты. Топтура, апам махаббаты, приз. Қанша стол кен? 7 столға приз алып кеттеріңіз. Кейінгі кино. Стол. Так, айтыңыз. Мана Ганазалдор. Топтура, приз. Қанша стол кен ғой? 21-ге приз. Так, кейінгі кино. Общий қол чабасың. Стол менен қол чапсаң, ошонда барам, дүркүрөдүм. Ай, жақшымы. Ұрайымды қарайлы, атлетті болды, бұл столға өзгөчі. Так, қайсы кино? Бригада. Топтура, бригада. Қанша? 7-ге тағы приз. О, 7-ге келген орақтар көмір құр кетпейді қонем мұндай өрісі. Так, кейінгі. Стол, қайсы топ қатты?
айтыңызчы. Абе. Так, айтыңыз. Ну погоди. Ну погоди. Тура, приз. Қаншасы? 14 приз. Кейінгі кино. Чаппайсың. Так, айтыңыз. Қайсы? Рекеттір. Тура, но қайсы? 3 кода приз. Кейінгі кино. Айналада тура сарата Бұл ұстау өзгөчө. Қайсы кино? Босалтын. Тура, Босалтын 13 приз. Так, кейінгі кино. Кейінгі кино. Бірінде кіші көргенде қойшы. Ешкі көрген емес. Так, қайсы кино? Қолчағыз, егер тапқан болдық. Стол менен қолчағыз. Стол менен. Стол менен. Так, айтыңыз. Сумерки. Тура, Сумерки қанша екен? 21 приз. Кейінгі кино. Терминатор, тура, 24 приз. Аяшқалар hoş келеді, аяшқалар. Бұл кино. Стол, чапсақ, бұл аяшқалар чапсақ. Жақсы, қайсы кино? Троя, 24 дағы приз, штабы башақа. Кейінгі кино. Базардан келген қонақтар ұқсап тұрған баршы. Так, айтыңыз. Операция. Айтыңыз. Молодец, ошол да. 7-ге дағы приз. 7 ай, армия бірден алып келеді бүгін жазы. 7-ге дағы приз. Кейінгі кино. Ең ұстау көріңіз енді. Дивизиямызды чапса шағырауыз. Стоп болды. Тәйті, акелер чабадата, тұра қалып чабадата, тұра қалып. Төрді тұрса дағы. Чоқтаушылар көрген бар, ұшыл киноны. Айтыңыз. Титаник, тұра. Қанша екен ол? 17-ге приз. Титаниктен кейінгі. Мен чөчіп қалғаншы. Сіздер кинодан бөлек еш қыласаңыз, кино көріп жақты көресіздер. Айтыңыз. Министрдің қызын мақтауды. Тура, 7-ге дағы приз. Мен мұнда болуда тазы. Общий, бюрода қалбай чауадан ошон үшін барып отам менше. Адлет түрік болсын деп. Кейінгі кино, ақырқы. Келеске жеми барына досума бекем тұрып сөзімді қармадым бақаладым Бұл жерде 5-е отырса да тәулі 50 кішілей қол чауатты бұлар. Айтыңыз. Башаламан, тұттыра, 10-ға дағы приз келсін. 10-ға приз. Кинолар бізде көп, кейінге қалтыралым. Елгеніздер, біздің қадыр сұйлы қонақтар, бүгінгі мұнакей жақшылыққа атайын, жақшы сөзін қамдап келген біздің Атажұрт қайда, Атажұрт? Атажұрт қайда, бір қол чауап қоңыздаршы? Жасырбектің Атажұрты олам дегендер қайда? Жасырбектің Атажұрты, Шұқыраттың Атажұрты, Сабыржан Акемдің Атажұрты қайда, бір қол чауап қоңыздаршы? Атажұрттар, туғандар қайда, бір қол чауап қоңыздаршы? Туғандар. О, Атажұрт. Аз мұндай алаз, Атажұрт. Аке еже келсеңіздер, той елер келсеңіздер, мен айтайыншы. Жанама Акем айтат, мен тойға келер менен. Менің туғандарым аябай бийлейт деді, азыр көрөбүз аке. Азыр чыгат, азыр көрөбүз. Биз кол чабып тоз болабыз, байкайлычы. Жалпы Жасурбектин, Сабыржан атамдын, Шухраттын Атажұрты туғандары келиңиздер мына бир ак тилекке маэстро бийлеп чыгабыз.
2 приз алып келчи. Шухрат, 2 приз алып келчи. Эже, музыка бүттү же, бүттү, музыка бүттү. Бүттү. Вакцина алыш керек де жашоо үчүн. Кара, 2 приз бериңиздерчи. Бул жерде мына апам бийлеп атты. Апа келиңизчи мына. Келиңизчи, сизден сурайынчы апа. Атыңыз ким апа? Адашкан. Адашкан апа. Канчадасыз? Точно айтыңызчы. 67. 67дей көрүнбөйсүз. 67дей көрүнбөйсүз. Сиз дета бир 66дай көрүнөсүз да. 66дай көрүнөсүз. Мыкты бийлеп атпайсызбы? Мындай алан эми туугандар могу микрофон колонкага жакындаган сайын тыйт деп берет экен, ошол эч жакпайт да. Алдыраак тыгып алалы, алдыраак. Улуулата, сулуулата бир 3 кишиден гана сөз берели. Сиз убакытка барып баш ийели, келиңиздер дарыга. Assalamu alaikum uzaktan ve yakındayken hürmetli mehmanlar. Bana bugün Yaşur oğlumuzu toyunda oturulmuş, bu yaş ömür olsun. Atayla size kaydınlık, onlardan olsun, yaxşı günlerde dinle hizmet kıyan oğullar olsun. Hürmetli aziz mehmanlar ve mehmanlar, hürmetli toy egeleri, cigerlerim, akelerim, ülkelerim, hammayına hoş gelipsizler. Mana bugün arzu havas kılıp şu akajonim bilan elnayam nevaralarimning to'ylarini qilib berishyapti ekan. Shu akam bilan yangam uzoq umr, sog' salomatchilik, shu Jasurbekka bolalarini ham to'ylarini qilish nasib etsin. Jasurbek, ömrüm uzun bo'lsin bolam. Hammayna xush kelibsizlar. Дүрөй сүйлөп койсун, үч өйдө өдүк бе? Дүрөй сүйлөп койсун. Сону меймандар экен, сөзгө жок, келиңиз. Assalamu alaikum. Allahu yakın. Sabırcan egertine toygut bolsun. Jasurbek'in ömrü uzun olsun. Yaxşı, imandı, insaflı onlardan nasip olsun. Rahmat aytkanыңыздар келсин дейли. Анан бир ата жұрт сиздерге бир суроо берейинчи, табышмак болсун, Бүгүн эмне той, ата жұрт, бүгүн эмне той? Сүннөт той? Жок, жакшылап айтсаңыздар, бүгүн эмне той? Мусулман той? Жок, так айтыңыздар эми. Эмне той бүгүн? Эмне той? Жок. Бүгүн халал той. Халал той бүгүн. Эми келиңиздер эми. Алып келген белек бекчектер тойларын тапшыралы. Анан маэстро музыка берсе бир бийлеп бар орун алалы гана экен. Çalmam, baktım görünce verken, gözünü suyup sağlamam, karanın ensek kalıvam, bezunu sağa kalıvam, Rahmat, kulağım kurtulanlar, Kudayım görse bugünkü toyda oyun soğuk, ayabay köp bolup. Sebebi, bugün toy dinleylerimle atam bilen apam atayın, nevere toy verip atabız, bugün nevere toyda hiç bir ayanmaylı dep prezidentin bardığını aldırgam. O kişinekalar men janıma gelgileçi. Sizlerge priz berip koyun, gelgile kana. Kişinekalar gelgile men janıma gelgileçi. Priz bereyim sizlerge kana. Kişinekalar gelgile bargam. O kızlar, baldar bargar gelgile kana. Kana gelgile men. Priz bereyim sizlerge kana. Gel. Kişinekalar gelgile kana. Bugün mına ke dostlarımın toyuyla bugün turabı. Kana gelgile. Kana gelgile. Mojerge turgula. Men ayta verem. Kim bilse kol götürüp çok versin, gel oğlum menzilge, tura var ya, gettiğim. Bugün emne bayram? Bugün emne bayram? Kim bilir? Bugün emne bayram? Tak, bugün emne bayram eken oşondu? Cangıcıl, tuttuğuna. Olariz. Dağ aytam, makul mu dağ aytam, gettiğim. Kim bilse kol götürüp. Bizden prezident kim? Kırgızstanda prezident kim? Ana kim bilir? Kim? Ay.
Кадыр Жапаров. Молодец, туп-тура, молодец. Кыздар, силер да кошулга кеттиң. Премьер-министр ким? Премьер-министр ким? Ким? Кана, премьер-министр ким? Ким билет, кана? Ким? Путин. Путин? Молодец, молодец, жактым молодец. Молодец. Айта берем, ким биринчи министр? Бат-баттан кол көтөрүлө, макулбу? Бат-баттан кол көтөрүлө. Кеттиң. Экини кошсо канча? 4. Молодец. Уйдун баласы эмне дейт? Торпок, жакшы. Эшектин баласы эмне дейт? О, айтчы. Эчкинин баласы эмне? Жакшы. Койдун баласы эмне? Алып берсеңиздер, кол көтөрүп турсаңар, билсеңер, макулбу? Кол көтөрүп тургула. Кеттиң, бат-баттан кет. Бирге кошсо канча? Молодец. Экини кошсо канча? Жакшы. Ким памперс кийет? Болбой калды. Молодец. Ким келечекте эмне болот, мен сурайын, атың ким? Рушана. Келечекте ким болосуң? Ким болгуң келет? Ойлон, макулбу? Бүгүн ойлон, эртең айтасың. Атың ким? Айет. Келечекте эмне болгуң келет? Сен да ойлон, эртең кече, макулбу? Атың ким? Рамазан. Ким болгуң келет? Милиция. Милиция, башка кесип калганга аракет кылган. Так, атың ким? Шарбон. Ким болосуң? Солдат. Молодец, мына ушундай болуш керек. Атың ким? Абубакир. Абубакир, ким болосуң? Ата. Ата болосуң да, караш, ата болмактымын. Атың ким? Нурмухамед. Нурмухамед, ким болосуң? Врач. Врач. О, Кудай, экөөсү жолуп турбасын иши. Так, атың ким? Юсуф. Ким болосуң? Президент. Молодец! Юсуф, сен кейін президент болып қалсаң, бүгінгі тойдың иесі Шухратты жұмышқа аласың бы? Молодец. Ким қылып аласың? Қойчу. Қойчу ақтыдың, қойчу. Шухрат, қойчу. Жақшы. Шухраттың аялы Гүлшада, Гүлшаданға жұмышқа аласың бы? Ким қылып аласың? Уйчу. Мені жұмышқа аласың бы? Ким қылып аласың? Тракторист. Башқа жоқ бұ, жұмыс? Башқа жұмыс жоқ бұ? Өзім аяғы қиналып жүргенде башқа жұмыс болса айт, мен жұмыстан кірейін, мақұл ғой? Еме мындай қыламыз. Қыздар, балдар, мен ары қарап 3-ке чейін санаймын. Барып бекініп қалауыз. Бекініп той бүткенше ол жаққа шықпайбыз. Кимде-ким той бүткенше атасының, апасының, чоң апа, чоң атасының жанында жылбай отырса, Шухраттан 700 сом аламдағы ошоға беріп таштайын. Болобу? Кеттік, 1, 2, 2,5, 3,5. Так, 4. Ешкім жоқ. О, Құдай. Құдай қолды одақтық көргісі. Келіздерім ағай бұйыртағандарым, ұшыл жерге дағы бір қадыр сыйлы қонақтары бар. Өзгөчө, тосол алды. Өзгөчө бір бейменен, өзгөчө бір ұрменен тосол алды. Жалпы Жасурбектің таға жұрты. Тақтап айтқанда Гүлшада келінден төркіндері. Біздің құдалар қайдастыр, маэстро музыкасы бейлеп шығалшы. Таға жұрт қайда, таға жұрт. Келіздерім, Жасурбектің таға жұрты. Таға жұрт. Біздің құдалар болады, Құдай қошқан құдалар болады, құдағилар болады. Жасурбектің таға жұрты болады, бір омейінде бір бата қылып қалам, таға жұрты омейінде, ана микрофонын сынайын әме, барыңыздарға сөз берейін, омейім, о Құдай, қысқа нұсқа сөйлегендер жүзім ашықпасын, омейін ғана кеттім. Берейін, Қысқарақ сөйлеттіңіз қандай, сіз айтқан. Ассалаумағалейкум, ұзақ жақындан келген әзіз мехмандар. Шу бүгін небәріміз Жасурбекті тойда анамыз
birgalashib o'tiribmiz. Jaslibekke uzoq umr, maqsadi, iymonli, insofli farzandlardan bo'lishni Alloh nasib qilsin. Ota-onasiga kuyarman, cho'ng otasiga, cho'ng opasiga kuyarman, insonlarga bo'lishni Alloh nasib qilsin. Assalomu alaykum. Hurmatli qo'noqlar. Bugungi Jaslibekkning to'yina xush keldingizlar. Jaslibbek cho'ng yigit, iymonli, elga foydasi kelgan yigitlarga bo'lsin. Shuhrat, Shahar, şu canlı lapanatlar ateneler silap yaxshi kunlar üstünde жүрөyor. Kutmanda okuşulan keçinizler menen bu gece Sarjana Uşada Şehrat büyük koyma kutlu olsun. Jaslibekke tapkan sizler aman bolsunlar. Балаларыңар өмүрү узун болсун. Аман болсун. Балаларга баардык жакшылыктарды каалайм. Келиңиz. Көрнөргө келбедим, тага жуп аз экен деп ойлоо, өзүнөгүз аябай көппүз. Алардын посолдору биз болобуз. Алардын артынан баардыгыңарга саламды бар. Кудалар тоюңар куту болсун деп Türkiye olacağı, Rusya'dan var salam duacısı. Rahmat, aytkanlar gelsin deylemi. Tağa joktada bir kol çalar bolsun, agayın bir tağlar var bolsun, aman bolsun deyli. Toyların janına turup süretke düşü olabız, toyların janına turup süretçini qarap süretke düşü olabız. Sebebi, бүгүнкү toy жүрөктө калсын, болбосо мына сүрөтчү тапкан сүрөттө калсын бир жылмайып жүрөбүз. Келесер агайын bir tağlar, бүгүнкү тойлордун аттан болсун бир жагымдуу чыгарма аткарып берели. Мисалы бир жай бир музыкалдайлычы. Биздин туугандар шоруп эчкиче шоробонун үстүндө. Жаңырды алатонун жылгасын талатын шат торгойлордун ырдашын жаз жадырап мен турамын сумсая
ата ама токтотчу деп. Не болду десем уйкум келип кетти. Уйкусуздар келген жокпу? Нормально. Келиңиздер мага бир тургандар азыр уйкуну ачабыз. Калбак кийип кетти мага. Кийип кетти. Артур кийип кетти. Шугура ким? Сен кийип кеттиңби? 150 сом штраф. Чач жасатпадым бир 150 сом. Лейлем, чач карайсыңар. Чач табылат го. Келиңиздер мага бир тургандар, мына ушул жерге да биздин кадыр сыйлуу коноктор бар. Актеке чакыралы. Жалпы Гүлбайыр апамдын төркүндөрү кайда? Шухраттын тагажыптı кайда? Ай, келиңдерчи, маэстро берчи, бир музыка берчи, сонун музыка берчи. Апамдын төркүндөрү келет экен. Мына могу эжелерге приз бергилечи. Экинчи бийлеп атат. Апам менен атам туруп столап келдилерчи. Атам менен апам шашпай отуруп сүйлөсүн мына. Келиңиздер мага бир туугандар, жеңи жок атанын жакшы бир сөзү бар. Адам баласы убакыт өткөн сайын кары болот турбайбы? Кары сөзү жаштарга дары болот турбайбы дейт. Анысыгар жаштар келиңиздер бир анал кеседен угулдар. Кана кеттик бир апаман баштайынчы. Апа келиңиз, бүгүнкү тойго куш келипсиздерби апа? Атаман баштайт экен, а? Атаман баштайт. Кана ата келиңиз, кана кел. Сизден баштайын деп. Келиңиз кана ата. Denede kavga gelgen bağların, gelinlerin, kızların, silerken uzun ömür versin. Hiç zamanı koymalar aynalanacaklar. Şunday toy daima her biri gelindin, her bir çigittin, her bir üzerinde oldun. Zamanı koy oynayıp öldürdün. Nere şundayla ne? Kuyavalan, sapan, kızın kutu. Toy bulardın. Yaman ne böyle kutlu vardı, жақсы жігіттерден білімді, жастардан болдың. Келешегі кең болдың, uzun ömür болдың. Şükrat, sen okudun sizlerden tutapkan yol. Ömür uzun болдың. Benim yaşıma 85'te çıktım. Son tayyendin ömrümden kovarca. 40 yıl bana, 12 çıktılar. Aynen öyle. Ömür ver uzun olacak, diyeden gelmezler. Gayet bu güzel tatlı olmuş yani. Toylar oynatın diyorlar gider. Rahmat, atama bir priz belgileçi. Kimde atama kolça oturgan bolsa, atama 85 yaşta gel, 105'ke çıkasın bana biri. Belgileç bana. Atamdın canında turup ben de bata vergim geldi bugünkü toy elerine. Bir o miyim de balagandı jayalız, bir o miyim toy elerin olsun. 60'ka çıkan yaşağıla, arkardan etin aşağıla, 70'ke çıkan yaşağıla, cılgının etin aşağıla, 80'ke çıkan yaşağıla, serkenin etin aşağıla, 90'ga çıkan yaşağıla, topostun etin aşağıla, 100'ke çıkan yaşağıla, cüzümden ayabay aşağıla, 110'ga çıkkanda el menen birge bolgula, 120'ga çıkkanda emne olsun roşa bolgula, o miyim. Apam başlayalım, apam öyle, geliniz apa, geliniz. Sapana yani. Çünkü oyunlar koyulansın. Ömürler uzun olsun. Genç olmak uzun olsun. Yaman evlenirsin. Ömürü uzun. Geleceği gen. Yakşı büyüklerden sizlerle hayramdı, ımandı, balık olsun ağlayınlar. Şükran üstünde, birekinde ömürler olsun. Ömürler uzun. Genç olmaksın. Kumandarsın, ıraksın, olmasın. Böyle atan artı elelerge kayrımdı yaşlardan korkulayınlar. Ömrüme uzun olsun, doymaz olansın, var ağlayınlar. Rahmat apa, apamdan aytkan aktilerin Allah'ım öz kabullasın deyli. Geliniz atayım, siz jeyintiktayız demek, geliniz. Hurmatlı bugünkü toydun eğileri yana katışkan vardık bir turanlar.
Barыңarga чынден соғып, ұзақ өмір қалайық. Мына бала небереңдің тойын күлкі айна. Тұт болсын, бұндай тойлар той қылансын. Ет уақытта жамандық болсын, жақшылық болсын. Құдай қолдап дайыма ел шарқақ үріскі болсын. Пекенеңер бек уақыт дайыма үріскілі болсын. Ана мен бір тоған тайкезі боламайын айны. Şu сілердің дағы ғана балаңар келініңе жақшы ынтымақты қолғармастан қолдары жазылдаған жақшы үйбіледен болсын деп тілеймін. Анан еме айнайында şu toylarda anca-munca olsa gelip beş kapalık olmasın, yer yurtumuz aman olsun. Devlet koldap, virüslü koldap dursun, kıdır şunu orada canımızda dursun. Yer vakta jamanlık olmasın, ağayın tuvanların arka, yer yurt barımız aman olalım. Yakşılık olsun, sizlerge daima yakşılıktı kalay, ömrünüz uzak olsun. Aynen yerim kuku. Tapan aynen. Toylarına yakşı olsun, baldarına sizlerge mandı olsun. Жалпы барыңарга ден соолук, узак өмүр, тынчтык болсун. Дайыма рызкылуу адам болгула. Кудай Таала кандай рызкын асманда жаткан болсо, ошонун бардыгы силерге, бардык туган уругуңарга консун, жакшылык болсун. Рахмат. Рахмат айтканыңыз келсин делем. Той эле бир туугандардын ортосуна чөлө. Келиңиз ата бир кайын журттун ортосуна туралычы. Кайын журттун ортосуна туруп эстеликти сүрүп чөлө. Бийликтеги чекер тапшырыңыздар. Ага чейин келиңиздер, ага журттандар мынакей. Madaniyatımızda hizmetkar aldığının ünlüyesi Dinar Ecemi bir mikrofon sanatçı canımda sonra bir çıkarımda bakıyorsun. Toyunuzda toygulatsın. Gelingizler mağa bir tuğanlar, jalpыңızдар bir жарым saatlık antaraga çakıralı. Dinar Ejekam sizleri жарым saat boyu şu жерде ырдап бийледи азыр Кудай буйрса. Келиңиздер анда. Анан эшикке кирип чыгатканда эшикти жаап кетиңиздер, сураны суук башталып калды дегенде чанча аталар отурат, апалар отурат, суук тийип калбасындар экен. Dinar Ejekам bir жарым saatlık antaraga бийледи. Келиңиздер анда ортого бийле чыгабыз.
Biri mol, biri gelgen ol жолу biz adamlar жүргүнчүбүз жолдогу башталуумат бирок бизге белгисиз бүтөр күндүн кетер кезден ол жолу дейт аңсар убактын учкан куш. Ошондо бүгүнкү жакшылыктын экинчи бөлүгүнө да келип жеттик. Тактап айтканда Жасурбектин сүннөт тоюнун экинчи бөлүгүн ачык деп жарыялууга уруксат этиңиздер агайын туугандар. Рахмат мынакей бүгүнкү жакшылыкта эми ырчылар көп. Атайын алыстан бери келген ырчылар бар. Ошолордун катарын толуктаган алтын үндү Жазгүл Асылбекова деген жеңемди чакырайынчы, кол чабын коштосуна. Жеңе келиңизчи мынакей. Жеңем мына ушул жерге келген кадыр сыйлуу коноктордун атынан келип бир жагымдуу жакшынакай чыгарма аткарып берейин деп турат. Аныкта кара келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор. Кутман кечиңиздер менен бул жекте отурган бөлөм Динара Тамшола жана тайжем Батма тайжемдин атынан куттуктап келдим. Андай болсо азыркы төмөнкү чыгарма сиздер үчүн болсун. Мен тойдун ээлерин чакырайын ушу жерге. Шухрат кайда? Гүлшада келгилечи, тойдун ээлери келгилечи. Мен ушул эске келген айтып коеюнчу. Гүлшаданын Улан деген жездесинин атынан оюндарга 1000 сом приз келди алышы. 1000 сом берип таштаган. Жок, ал эмес. Шухраттан Шухрат. Шухрат кайда кетти? Тойдун ээси кайда кетти? Шухратты көргөн билгендер болсо 100 сом приз. Шухрат ким көрдү?
Şuhrat video salabız. Şuhrat. Gel Şuhrat. Gelin bir toy halal koydu. Halalda ile çıkıp görüyorsun mu? Allah dedi. Gelin. Kana gel. Az bunday kılalımçı. Bugün negizi toy uşulardıkı. Atası menen apasını sыйлап, atası menen apasına kıygarıp turganda uşul kişiler. Sebebi ata yine razı, Allah razı deyip. Allah razı olsun sizlerden. Bunday kılalı. Bir toyda bir şan götürürçü. Toyda bir şan kılalçı, bir kılalçı, oyun kılalçı hazır. Ulan cesten attan 1000 so'm priz kelgen şu 1000 so'm tapşıralım hazırçı. Özüңдүн жеңелериңби, эжелериңби, ушул айымдар болсун да, айымдардан бир аябай бийлеген, кырдаган бирөөнүн атын атачы, бир чакырып, бийлетип чакыралычы. Büyükan Cenge, maestro, muzika. Büyükan Cenge geliniz. Rahmat. Eki taş bu yerden vuruşmakla, büyük var vuruşmakla. Gülşah dayı sen daha bir şair, şanlı, cengen bulup, ecen bulup ayırmaz çok bir ayın ayıttır. Ayzada Cenge, maestro, musika, gana Cenge geliniz. Ayzada Cenge geliniz. Cenge bilir Cenge. Ay rahmat demiş, şuhrat boşsun bana ver. Kolan alpar ver. Siz daha boşsuz. Joluktan jine belgini qana kelibsiz. Mындай кылабыз, агай бир тургандар мына ушул жерде эки бөлүп турабыз как раз. Эки командага бөлөбүз. Оң тарапты эмне деп тур, команданын атын коелучу, оң тарапты. Жок, мындай Гүлшада деп коелу. Гүлшада командасы сол тарап, Шухрат командасы. Биринчи Шухрат командасынын маанайын текшереличи, кыйкырылычы. Шухрат командасы маанай кандай? Cenge siz de vallahi var. Siz dikinde olsun çıkarttı. Şuhrat komandası halka. Bu turuşun valla toyma gelgen saçını beri geleceksiniz. Gülşah'dan Cengesi. Tekşiriniz yani. Gülşah'dan komandası var mı? Enkide çay içkenleri kıraz. Bu çay içkenleri kıraz enkide. Azım Cengelerge bir sorularını salalımçı. Kimisi mıktı tak cevap verirse 1000 so'm priz. Ulan cesten atlarına Cenge жақын келіңіз. Cenge siz de жақын келіңіз. Sizden başlayınız. Mınау boyunda var ayımdardın armanı. Қалаусы. Emne? Aman ezen töre olsam ken, gösteri olsam eken. Жоқ. Andan da ötken bir ayı yavaş da arman olup da. Айтыңызчы Cenge. Ойланыңыз жақшылап. Мындай эми Cenge мен айтып коерейин, эсте болсун. Гүл күрөстөн жатуу. Ошол да арман ошол, Cenge эми сизге өмүрдө эң кыйын эмне? Айтыңыз. Өмүрдө эң кыйын эмне? Айтыңыз, қара айтыңыз Cenge, өмүрдө эң кыйын эмне? Айтыңыз, ой эмнеге айтып бериңиз, бирөө туура болуп калар эми. Ыймандуу адам болуш керек. Дагы. Өзү мындай. Банадан кийин резкий гамаш кийүү, өмүрдө эң кыйын ошол. Так айтып берейин, Cenge бул макал лакап, кичинекей чайнек. Улантып бериңиз, каалагандай. Молодец, кол чабалар болсун. Кичинекей чайнек, бат кайнайт, чоң чайнек. Кеч кайнайт. Жок, ал баары чоң чайнек. Азыр Cengелер мындай кылабыз, эки командага бөлүнбөдүкпү, как раз бөлүндүк азыр. Эки команданын болушунча тура калып колду чаптыртабыз. Себеби азыр ушундай бийлейсиңер. Ата менен апа турбайбы, тойдун ээлери турат. Ошол жакка чейин сизден баштайбыз. Маэстро сону музыка берет. Музыканын ортосуна бийлеп барып бийлеп келесиз. Сиз барып келгенчекте оң тарап сиздин командаңыз тура калып ордунан кыйкырып болушунча бакырып колду чабыйсы 1000 сом приз сиздики. Отуруп эле кол чапкызып биздики. Болду. Атыңыз ким? Айзат.
Айзат жігіт, маэстро! Команда қолдайыз, Рахмат, болып қайбер. Азыр Шухраттың жеңесі, атыңыз біле? Бүйбілқан жеңемді аз көрсетіңіз бір пластик әттіге. Бір рекінші маэстро! Siz sılık boluştasız. Sılık boluşta, kafedesiniz. Karmanımız biraz, bakın bu. Bunday kılalı жеңе. Жана Шухрат айтат, аке, сизде бир ушундай сонун оюн бар, жана жеңелерге машинесин ким көп билет, ошону ататасы го дейт, ошону бир жолу ататып коюңузчу дейт. Ататып коюңузчу машинелердин көбүнө. Ким көп машина билсе, жакын келиңиз, жеңе, жакын келиңиз. Ошого 1000 сом приз, жеңе сиз да жакын келиңиz. Эч ким жардам бермей жок, туугандар, жардам бербейсиз, кеттик. Машинелерден, мисалга Audi дейбиз го, көп билсеңиз машинанын атын 1000 сом приз алып кетесиз. Аз билсеңиз калып кетесиз. BMW. BMW. Audi. Accord. Tico. Merz. Step. Honda. Жигули. Москвич. Solaris. Niva. Айтып багыла. Volga. Kamaz. Lexus. Audi 100. Audi 100 айтылған ұста, алдылы бар, Audi 100 бар, о? Porter. Venta. Айтпаңыз, жақынырақ келіңіз, айтпаңыздар. A6. Emne A6? Audi A6. Matiz. Matiz айтылған. Tico деген сәй? Lexus 300. Lexus 300. Traktör. Lexus 470. Bir. Ekskavator. Nexa. Bir. Атарова. Болот. Ал биздин немеде национальный автоунаа. Браво, улуттук. Так, КамАЗ айтылды. Грейдер. Лимузин. Жип. Bir. İki jarım. Eşek araba. Var da mı? Unuttuk biz bunu var. Güle. Volkswagen. Avtobus. Marşrutka. Троллейбус. Фура. Айтылған. 1, 2, 290, 293. Поезд. Кіргізіп қойырады, поезд. Поезд дейді. Самолет. Вертолет. Танка. Bir. Tanka dedi.
урдурада болду, калмайды да келгиле. А жеңелер келгиле жакшы болду буягычы. Коляска, велик, келик бүт барды. Ошолор запчастар бат-баттан жеген. Мотор. Коробка. Руль. Тормоз. Газ. Дөңгөлөк. Багаж. Груш. Груш деген не да? Капот айтылган. Бир. Арканкы тормоз. Асты кармабайга аркасы кетти. Так, арканкы тормоз. Алдыңкы газ. Ручной тормоз. Сиздин бүтүн тормоз го? Башка запчасть барбы да тормоздан бөлөк? Жокпу? Аккумулятор. Колодка. Bir. Алдыңкы дөңгөлөк. Эме, бүт коюш, общий дөңгөлөк деп коюшчу. Поворотник. Астыңкы фара, аркасынан даяр турасыз да? Астыңкы фара. Аваринка, айтылмадыбы? Айтылган жок, поворотник деп. Тагы? Чаң сүрткүч. Жана эме айнекте кыйч. Ошол. Могул. Спидометр. Айтыңыз. Мен да телефон чайнаштым, айтыңыз. 1 2 жарым 2.80 Эме айтпайсызбы эмне? 2.80 газ айтылган. Арканкы газ жок. Кайсы? Түтүн чыккан жери? Болбойт. Азыр эми эл тараз эсинчи дейм, элге салабыз. Кемиси мыкты ойносо, ошо азыр 1000 сомду берип салабыз. Биринчи оң тараптан чыккан атыңыз ким эле? Айзат жеңе. Кандай ойнады? Кол чабат. Ал эми сол тараптан чыккан атыңыз ким эле? Бибиркан жеңе кандай ойноду? Кандай жеңди? Рахмат. Бөлүп салсам болобу? 500 сом сизге. 500 сом сизге. Рахмат. Эми мындай кылгылачы жеңелер. Сиздерге да бир кошумча болсун. Тети жерде турган приздерден каалаган алып алгачы бар тандап. Чын айтам. Шухрат сен дейишпи? Келин бала жоңгой. Өстөрү билсин. Бар алыңыздар. О, бе, точно дейт. Приз меники эмес го, мага не жалко. Бере берем. Алыңыздар. Любойын алыңыздар. Алыңыздар, бетін алыңыз. Атайын құдаларға деп қойған отпайыздар. Молодец, жеңелер бар болуын, аман болуын. Жеңелер қолчалар болсын. Тойдың иелері атам мен апам келе аласыздар бұл жаққа. Келіңіздерші. Маэстро музыка берсін. Неберен тойда біз билейінші. Апа, дағы бір жол той құт болсын. Жанам сіз айтып атпайып бересіз. Мен ушундай бір сыйлы қонақтарым бар. Мына ошолар чыгып атканда нормальный музыканы қой деп едіңіз берем. Нормальный музыканы даярдап қойдым. Ал қонақтар эме аттарын атап құттарын сүйіндіріп. Жалпы той иелері Сабыржан атам менен Гүлбайыр апамдын құда сөйөктөрү. Жалпы құдалар, құдай қошқан құдалар ғана келіңіздерші бір. Құдалар қайда құдалары? Той иелерінің құдалары келіңіздер бір. Ақтілекке келіңіздерші билеп. Музыка.
Priz berçi. Atın kim ele? Berçi, priz berçi. Mol жерде анакей кудагыйлардан биздин бир кудагый апам бийлеп чыкты, бир апама приз беремич, кол чалар болсун чагайын бир туугандар. Мына ушул болот. Той эсин сыйлагандык мына ушундай болот. Эми Сабыржан ата, сизге бир суроо анан кийин берейин, микрофонду ак тилекке. Кудагый деген ким өзү? Кудагый деген ким өзү? Кудагый дегенчи? Айтыңызчы апа, сиз айтыңызчы, кудагый деген ким өзү? Кудагый деген. Кудагый. Молодец апа. Кудагый деген куданын аялы дейт, кол чабалар болсун. Мына ушундай эле өзү негизичи. Мындай кылат эми. Улуулата, сулуулата 3 кудагыйларга сөз берейин, кудагыйларга бир. Алдыраак чабалыңыздар. Кимден баштасам? Келин, сизден баштайын. Урматтуу бүгүнкү ушул тойдун катышуучулары, урматтуу кудагый. Ушул жашоодун өмүрү узун болуп, сиздердин алдыңыздарда дайыма чуркап жүрүп, өмүрү узун болсун, ден соолуктуу болсун, келечеги кең болуп, талай жакшы нерселер көрсүн. Ар бир аткан кадамдары рызкы, бакытталай жакшылыктар менен коштолуп көрсүн. Өмүрү эң болсун, сиздерге ден соолук, тынччылык, топчулук дегенде келиңиздер да. Ошол жакшылыктар менен тойлорубуз тойлоона берсин. Сиздерге жакшылыктар кылат. Dен соолугу чың болсун, эл керегине жараган жакшы чыңан уулдардан болсун. Ушул балдарыңардын, кыздарыңардын урмат сыйын көргөн, балтайга майгайды чогулуп, ушулардын төрүн сүйүндүп, ар дайым ошо төрүндө төкөлгөн төшөктө отуруңлар, ар дайым сыйлуу болуңлар. Ошо небелеңерге Кудай Таала кудуреттин ошо рызкыларын бере берсин. Мына шухрат айланайынча, силер дагы ошо тойуңар бүт болсун. Мына ошо атаңар менен апаңарды силер сыйласаңар, силерди Аллахым сыйлайт, Кудай сыйлайт. Ушуларды төрүңөргө отургузуп, ар дайым ошо сыйлуу, бай-байды чаң кылат. Ушуларды сыйлаш силердин колуңардан айланайт. Ошо балаңардын өмүрү узун болсун, ар дайым жакшылык болсун өмүрдө. Сіздерге кудагый, сіздерге ак тоюңуздар куттуу болсун деп айтмакмын. Ушундай эле ушул баланын өмүрү узун болуп, сүннөттөрүңүздар дагы көп балдарыңыздардан сүннөттөй көп көрө бериңиздер. Баардыгыңыздарга каалайм эсен аман, бактылуу турмуштарды жарык маанайда болуп жүрө берсин. Allah şükür. Toyların orta kalan genizler böyle. Kudagıların ortasına turalı estelikle sürtkölçölü. Bugün buna jılmayıp turalı sebebi bugün toy, bugün bayram, bugün saltanat. Süretçi gel, süretçi daha süretçi. Gelişlere bakayım bir kulaklar. Karalsız yerde çağırmalı stoklara oturup, çağırmalı stoklarının kadarın doluktağın. Көп кырдуу таланттуу Токтогулдун кулуну өзүбүздүн агайыбыз Кенжебек агайга бир микрофон сунайынчы, жагымдуу чыгармага аракет кылыңыз. Ушу чыгарманы мен ушу Роза эженин атынан, ушу кудайлардын атынан арнап коеюн. Белек, Данияр, Үйшөр дегендердин атынан сырлоо боюнча чыгармаканада берейин. Калоосуздар жеңбийге чакырабыз. Çok sözlük aya, bir bulaşanmanda açanır daya. Sorayet şarmanda, sıraya ulup ki, hüdayet
Sonundan bir çağırma okudum. Çağırmanın arkasında bir sonun oyun kuralı. Az bir mıktı oyun kurabız. Kimde kim hutbede turgan bolsa, toyelerin altında bir mıktı priz var. 5 günlük pütövka. 5 günlük pütövka Şuhrat Düneyine. Şuhrat Düneyine. Mıktı oyun kurabız. Az maestro eskirilat, eske salat, kim ırdagan, kimdendir, kim bilse kolunu götürüp biz çakırabız, anan ırdatabız, kimisi mıktırdasa oşol mıktı prezidiyesi olap. Kettik maestro. Bol çıkarma gibi çarpması. Birinci uygalı. Anan bilgenler kolunu götürölü. Oh. Ake gelin İslam. Kimdendir? Sakalı kerimler. Kaçıqlar? Kara kerimler bizler. Жүріңіз. Кішіне ұрдап қойыңыз, мақұл ба? Ake geliniz yani. Kişiler ırdak koyamaz. İki sözürün. Kölden kızlar. Nay 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 nay. Oluştur var çeçe. İlk çağırma. Ake bir çoğun götür başlayın. Ake geliniz. Halk bakçan ake geliniz. Geliniz yani. Jeste geliniz. Kana bir Kaçın? Vay be oğlum. İşte çocuk boğaz da oldu. Bırak bana sana getir. 18 can. Ay oğlum teksin camı burçaladınız da siz. Geyik çağırma. Atam jana temir ol götürüp okşu. Gelinçi ata. Atam bilet okşu. Eski kişiler de kançada, eski kişiler. Uşunu bilmeden bular kağığa baragan жоқ. Kana geliniz ata. Ata geliniz çekiniz. Ata bu kimdenleri? Kaçıqları? Kettik. Atam aytap Asанқалы Керімбаев мастарға да қой, жаштарға дейік. Мынаке кеттік әмір. Ата кішілер де қоямыз әмі.
Kimdendir? Ata siz taptınız, siz tuttunuz. Keyinkiler tapsın. O apam taptı. Çıkınız. Kana apayı çıkınız. İşleri de koyamaz. Yok degende bir bölünüp koysamçı. Kalkan yeniden de koyamam. Genki çağırma. Bari ne diyse yok mu? Gittik. Kimdendir? Gelmeyiz. Kol götürüp ayıpmayız mı? Tak, kimdendir? Aşırılır. Neydi, kol öyle çürük. Cürü delek, cürü kıylasa, temizliktay bolup tuyuladım. İlk çağırma. Ece geliniz kana cürünüz. 1, 2, 3, 4, 5. Ece siz. Çok degende bir yerim koymayın. Cürünüz o var, ben aytıp olmam. Cürünüz kana. 6, 7. Beyli, geyik daha bir çıkarma olup vereliçi. Daha bir çıkarma. Gel dostum gel. Gel. Tamam ne? Tamam gel olay. Kaç çarman? İşte ne yapalım? Bugün konkursta qanday kişiler çıkıp düşünmeden ne? Aldırak çıkыңыздар. Qani elдің бәрі көрсün. Hazır ağayın bir tuğanlar biz aytып жатқан приз табышмақ болып тұрсын. Kimdeki uta turgan bolsa mıktı priz. Jana şondoy ele erten mına toydun esi Gülbay Receme barasыңар bazarga. Livой нерсени карыз каласыңар. Ошо ким утса ушундай мүмкүнчүлүк. Bir жумага карызга дейт. Bir жумага карызга. Так, кеттик. Азыр мен мындай бир букваны айтам, мисалы А десем А тармадан башталган эки сызык огону менен болсун. Бирөө-бирөөнү кайталабай ким таппай калса оюндан чыгат. Ким утса ошол утат. Болду ушундай болсун эчтеке. Мисалга А десем апакем. Орусча, казакча, өзбекче, американча боло берет кеттик. А. Апакем. А десем андан мени бөлөп көрүнбөсө кантип эсеп. А. Анан. А. Tappa kalsa oyundan çıkart. Eşlik almayın. Şöyle var oturup gittiğin. A. Altının biri gelçiminday. Atacağım mutlu başkırık. Sen aşağı. A. Ata A. Pantolonlar aşka doğru, biraz almak gelir o. Olmasın yürekten çıkan bir kırık bir üzüntü. Ata ben birinci olup mu da yavrum o önüne? Özümüzün köyü. Atınızı kim atar? Toksavay.
Toksovay deyip. Ağayın bir tuğanlar Toksovay atamdan çıkarmasın geçesinde kuş gelipler. Asman tunu kaytunu. Malades. Emi bat-battan kim tapmağasa oyundan. Ket. Ben okudum. Gel. Hadi bakalım. Ananayın. Malades. Asıl gülüm ay, kızıl gülüm ay. Herhalde yok o birilerini bilirsen. Başka çok var. Başka çok var. Tak. Ananayın atladın bir abidin, olsun. Bu oradan ne? Ake siz oradan kalsa. Ananayın de attınız beni size. Kim ayıt attı ne? O ake oradan kalsa oturuyoruz. Kolçalar olsun. Oturuyoruz. Ayrıtın kimlere geken, gözleri içi şekler, bizlere göçebin ömür ötüp aratmayın. Ölmez kıbal içeni, gelsin çerken, Ay malades atı. Var balabız. Apa bırak canağı. Bunday olup kettiler. Men uğuttumlu zeydi var uğuttu okşayın. Ay usu kimge bergen Tünküsün içi şette bizge bergen. Şunday uzak kettiler mi? Neyse anda emesmiş gibi. Böyleyiz. Hakeme kol çalarız. Oyun kalgan жақсы da. Atamdın çıkarmasını geçeceğiz bir gün. Ata bir. Almaşım. Ne diyeceğim? Kırış bayatı kadırıtın eridi. Uşa qanday ata? Almaşım. Taptı. Kıskası almaşım var. Ayrıtın tünküsün. Malades kettik. Kayra oğlum. Oşunca dayanam turgular. Benim işte bukvan özgürtüğünde ağayım bir tuğanlar. Bukva işte oğurak olsun. Oşunda kılalata tura. Heyla oğlum. İngiliz kırdı mı? Apa bukva Anda buyur. Balık olursan başım tatayım, başımdan sana atayım. Malız. Buna atam arasana mı? Atam tav atayım. Ata bukva Haylaylu. O tav attı. Jaş bolsa da hakem tav albaydı. Ne kızmak? Tamam. Hop hey valalay. Bukva sı. Sak gülüm ay, kızıl gülüm. Siz abi sen ak gülüm ay, siz sarı gülüm ay de siz sonra nasıl dikkat? Olur bak kırda getiriyor kan buraya. Apa bukva Altının biri girek, gel çımınday, oltara çocuğa nere gitti, yırday, otursak tüyü boyu, babastan, şaraktaktan akkanca, basılı bay, şaraktaktan akkanca, basılı bay, Meyla apa? Meyla. Apa size ne diyeyim? Baştan bana kay. O kızlara geç oğluna, ardayım caydanı oğluna. Ata kulaktasınız, siz lazım. Öyle hayatımızda.
1 2 2 jarım. Ağzatım açırağım apağım seni görmeye kadar başladı. Жақсы аке, тет жақтан айтып қой деймін, мен сізге бір емер қылайыншы. Ушылыр кімден ұры? Жоқ, Нұрлан Насип. Буква, жеңілдеді. Кім тап келсе, тап кетіп таппаса жоқ, жеңілдеді. А! Айлы түнде мен жалғыз. Жақсы, апа, буква А. Жоқ. А. Бар, толтыра бар. Атмен гүлі асқа зоңар қалалар. Кімін кеттірді, жақшыда. Мұна атамдай болса орай, атам мұнаке ақсақал болса дағы даяр тұрады. Ömürdeki daimaya sürüksün. Adam degen ölmenen barasın. Бұндай ер бар? Бар. Бұндай тексті бір жолы ұқты, бірақ бар. Атамдығы. Ата сізге қы деймін, мен атамсың. А! 1 2 2 жарым 3 кайда жоға мен. Акеме бір ушунча ат салыштырып приздер болдур, кет. Бат-баттан буква Х. 1 Хайлайло. Аны ата бырдап койгон аны. 1 Хабиби. Ноулунаны. Буква А. Г. Gündere cayna vankıp dursan ırganıp, birige cürüp birige turdu ırganıp, mikrofonu sana verme ırdayım. Bu atamday boş verin, dayar atam. Gidemeyiz. K. Kabiletten sana yolsan, kanday senin örgün aradılar. Kansındağı sana men yetanbay, kuşunçalık kıynalık men yürümün. İyi lazım gerek burası Türkçe. Söz oğur eкен. A. Asmandan akar sebelet, aylana okmuş keremet. Canınız mı mu? Apa bukva G. G. Gündere cayna vankıp dursan ırganıp, Jana ırgadыңыз келе? Az atamda болса ғой, ата О. Айтыңыз ке, айтыңыз да. Siz жылға даярдыңыз. Буква Х. Х. Хайлайло. Хайлайло болгон Х. 1 2 Қарайыңыз. Атам менен апам балды. Айымға бір приз болсын. Атам менен апамға бір олжалар болсын жағайын бір туғандар. Молодец. Атам молодец кен, апам да молодец кен. Өмірлер ұзын болсын атам мен апам. Атам мен апам дайым тойда жүрсін, ойнап көрсін. Шу тойға бар ақ батасын беріп жүре бересін. Ақырғы атам мен апам киміз қат кеп бір көріле ме? Ч. Yakından seni görgümün, daima sen de yürümün. Atamday көрінген менен жүріп ойнай алты ғой. Так. А. Ағайға бердіңіз бе? Ағайға бердіңіз мұнакей. Мұна ата бар болыңыз, аман болыңыз. Атама дағы приз бергілетші. Атама дағы приз. Жана шондайлы ата, ертең базарға барасыз. Гүлбайыр апама барсаңыз, қарызға ливойнер саласыз.
кийинки пенсияга чыгып берип коюңуз макул, ошо сизге приз болот. Атама бериңиз эме. Атама бериңиз. Ай рахмат, келиңиздер агайын бир туугандар, тойду ары улай турган болсок, 8-9 столдо отурган биздин сыйлуу коноктор келиңиздер. Маэстро музыка биз шаңдырак чалып, 8-9 столдо отурган биздин сыйлуу коноктор келиңиздер. Ак тиреке.